Kanegade ko All India Radio Shillong ko khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ko khubor mendaga step ka atarik unai lur kilong. On play Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya ke indigenous aircraft carrier ke Baningkong hakari ke pelatip keteng kum ka INS Vikran ha Cochin Shipyard. Pembina Menteri Kesehatan Pedeng Dr. Jitendra Singh bakari ke lapan mi sa way udawai injection quadrivalent HPV vaccine. Bo maulong rem Menteri Kena Kesehatan Pedeng Kaushal Kishore bat Menteri Rang Ba Kejala konat kisang ma naga benta bente ya ke William Nagar Urban Water Supply Project Phase 1 ha East Garo Hills District bat pembina ka kenhun batip kum ka o hey marchnong bakan pelong ya ke Cherry Blossom Festival hason nongson ha ubnai nai weng mentau snem ka khubor ka bobnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi minta kesngi play ya ke indigenous aircraft carrier ke Peningkong hakari ke pelatip keteng kum ka INS Vikran ha Cochin Shipyard bat kene kenlong kajat ke bahetam hakari Shosho Narendra Modi play ru ya ka naval ensign ke bathma jong ke Indian Navy kane ka INS Vikran ke he kumba aspa an rupu armitar bat ke jorong kumba khatsan mala AA bat ke dan ya ke flight deck ke ba ke jinghe kala jan ringkat bat atli ke medan football bat ke dei ke wei na ke jishna ke bakrau tam jong kari Menteri Kesehatan Pedeng Dr. Jitendra Singh negasni ula pembina bakari India kala pemmi saya uai udawai injection quadrivalent HPV vaccine. Haba ajingkran hakane kesni Dr. Jitendra Singh ulaong ba uni udawai injection udai Baningkong hakari bat udairu ubala banyakhun ya kejingpang bampong hakarendang. Shushu Dr. Jitendra Singh ula banru ya kejingdon kam bandan ya kilat jingeda hakicaka ajing sumar. Using ulaong ru ba uni injection ulang kajing mentoy ya baru kinong India na marba umday ubarendor. Kum kadak jong kajing rakhi ya ka asari ka Amrit Mahotsav hapo kajing pet jong ka Ministry of Culture jong ka Sokar Pedeng katenrai jong ka Longrenyang ne ka Roots of Identity jong ka Shillong Law College haringkat kajing natrelang bat ka Positive Energy Art Foundation ha kajing ka mau buram ya ki bano senyang ya ka jela ki lapelong ya ka National Seminar bat ka National Art Workshop nadu hanin kasngi ka sitarik unailor hadu kalai tarik unailor ha susutham auditorium Shillong. Haba ajingkran hakane kesni Commissioner and Secretary jong ka Arts and Culture jong ka Sarkar Jilla Meghalaya uba Frederick Roy Kharkungor ulaong bakatenra jong ka Longrenyang kabakran siapang gajing itu nadu natenra ya kitu ki bano sinyang bat ki badang kti ban penyo ya kari ya gajing la ilu kede ke ka bangide ban tip omtang hakini ki nyoksan sinem ki baladep henre kede ban long serta naman ngide ban kemau serta bakumno kari gayo ya gajing la ilun Ki nongshat jasni hapo aklama jong ko All Jaintia Midday Meal Workers Union ne ke AJMMWU hagas ni balang jong ko tayo kilaray ban penkut no ya kajing ki ke jongki hadian ba ka Sarkar Jilla kala pensungo ban penkiu ya kajing seo honorarium da 8,000 tingka hakasimnai Kinakhot ka AJMMWU kum kadak ban persya ya ka Sarkar namar kajing ban penkiu ya kajing seo hagala singi ublay kila pelong ya kajing ki syong kalan mungor hakmat office jong ka Meghalaya Board of School Education habakran ba kilap thai khubor unang aibut jong ka AJMMWU uba KL Pariat ulay thu banakaliang jong ka Sarkar limba u Commissioner and Secretary u Dr. BDR Tiwari u bape yaknat puli puthi bat kunjuri u Secretary katnat puli puthi u Ambrose H. Marang kilap ha ya kajing terwa sya katanat finance bat planning ban penkiu ya ka honorarium kajongki na ka 10,000 tingka sya ka 8,000 tingka uba pariat ulay thuru bakindon hado khatpra hajar nyospa nyopnrungut kinong syat jasngi ki banyo jimentoy na kani kajing terwa ka bathmai bat ula pentip ru bakani kanlong na ka benda ubnai yayong hado unai weng menta usnem bat ubnai rempang berleber jong usnem ubanwan ka jinglum ya ka khajana GST hakari kalakeu hado apopra na ka sisma sya ka iway pen sapulai lak klur tingka hau benai nailar menta usnem kabatam ya ka iway point khal lak klur tingka jong benai nailar jong usnem baladem katkum ka statement bala polite da ka finance ministry kapentip ba ka jinglum ya khajana GST hau benai nailar jong menta usnem ka CGST kalong palat ya ka 8,000 klur tingka ka SGST kalong palat life huway 1,000 klur tingka ka ICGST kalong palat nyop 1,000 klur tingka bat ka ses kalong palat 10,000 klur tingka kani gadai ko All India Radio Shillong ke bolam sipi ya khubor
Menteri kena jong ke sarkar peneng ubapet ia ketenat Housing and Urban Affairs Kaushal Kishore lambat Menteri rangba ke jela konat kesama kilabu ia mau nongrim na kebenta ke William Nagar Urban Water Supply Project Phase 1 ha East Garo Hills District hinin kesngi. Ya kini ke project last sanction ha ke jingnot ke balong sispa halfway keluar tingka lemba ke Amrut 2.0 bat kajingbay pisa kalong khandai phau nak sisma nak sarkar pedeng bat sipau nak sisma nak sarkar jela. Kani ka project kanyarap ban pinpay umbam umdi ya kinong song snong hadu usnam araja sampau. Nagaliang Kaushal Kishore haba ay jingkran hagadigisni ulapan pau ya kajing aingu ya Menteri rang badu kari unarin ramudi halo kajing perkhat kajung ya kithan siya lamingi. Susu uni Menteri khanak sarkar pedeng ulayoro ru ya konat kesang ma nagabenta kajing nakloy kajung ban wanra ya karoy kapar ha kajela. Ha kaju kapor Kaushal Kishore haba ajing kran susu ha kanigisni ulakan mau buram ru ya kalingko sngikha kabanyopusan jong upurno agitok sangma. Ka All Jaintia Commercial Vehicle Association hinagasni kala penlong ya ka peace rally ka balasdang na yaw musyang juway syadu syakyang ng Ba College banpen paw ya kajing persya halor kajing sya pinyap ki arngut kinong nya Kalitores ha West Jaintia Hills District. Ya kini ke peace rally lawan mensim benta daki bahayang hasam jong kini ke atli kilong yang ka juway silong Gauti Tourist Cap Association ka senjuk ki wahe sinong juway ka KSU bat JSU Jaintia Unit kilakot jong ka Jaintia Larnai Village ka Jaintia Students Movement ka senjuk ki wahe sinong Rilum Jaintia ka Khasi Jaintia Tourist Maxi Cap Association ka HNYM ka Sengkur Khasono Jaintia Unit bat kiway. Ban rakhi ya kajindap nyopsan snem jong kajinyo lai luat kari Kishipai Border Security Force BSF kila penlong ya bon ki program ki pa long kum ki band display kajinyo la kai porlok ha ka volleyball bat football bat Kishipai BGB ka motor car cycle rally lembat ki wei ki cultural program ka ba kila sedang nadu unaitung hadu una opera jong mentau snem. Kawai nak program belapelong hinin kesni kedai ka motorcycle rally ka sedang na BSF ka maupat bat kaban penkut ha ka khaddo terik mentau benai hanong ba Delhi. Kani ka motorcycle rally kanya limba ki nyotli ki jela ki bakantop ya ka jela Meghalaya, Assam, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh bat Delhi. Kasengsan perthai jong ka People's Democratic Front ni PDF Maukurwat Constituency kalado ya arngot kinong yalam Ahmad jong ka kata ya Presiden buat sekretari jong ke PDF Maukurwat Zonal Committee kibala resign no na ke parti PDF bat minta ngalong biang bat minta kitemu ban rungno sya ke Trinamool Congress ni TMC. Uba khaling do ulay itu ba mau bat uba paliar kilaweng lekot no ya ladi na PDF hadir bakilarai bakin ajing kesano ya unong yalam barim jong ke FKGGP uba sound strong kaji ubanya khun ya ke MLA election house nam arjar apply na Maukurwat constituency na ke tiket TMC. Rohan Agarwal apusnem kekerta ubana Maharashtra ulayat kumba nyauspa apusni bayat lu kumba 10,000 kilometer dak kejat ulapai sya apnutli kejela jongkari bat menta udan hajela Meghalaya ban pensnguthu ya kibreu ya ka jingsne jong jing penongkam ya plastik. Orohan ulay turu ba udan jing temu ban net sya yakom ha Siberia ke badan ya ke jing kriat ke balong minus 90 degree Celsius bat ban longru unong India ban ningkong ban poi sya ke negari dak bayat dak kejan. Ulahan ubamenta ulalik sejuai ulapan pau ba udan jing temu bandet syari Bangladesh na silchar. Ulahan ulai kenduk ru ya Menteri rang ba kejela ukonat sangma hakama trekam jong ban nak liang ukonat ke sangma ula ai kejingkit bokit ruang nak benda kelinti ya ke jong Ka kenhun kepala tip kum ka ohei machnong kala pemena bakan sepelong ya kata masa cherry blossom hapo kason longstone hau benai naiwe mentau snem. Katai ka kenhun kepala lam khmat da uba GSL Sangliang Presiden halingkat uba Nikki Frankson Marwen Secretary bat u Josephus Thongni kum u Assistant Secretary habakran ba kila pathai khubor kila ong ba kajing thmu jong ka kenhun ban pelong ya katai kata masa kalong ban plelat plelenti ya kiriuran sap ban penpau nam ya kajing itnat kame mariang. Hagatai kata masa kindon kejingnya kop beper nadu karwai kasiau kaput ketem kejingnya kop bat kiwei kintop ya kemis bat Mr. Cherry Blossom arajar arpuar. Kato ka khubor kalakut ka bawan syapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin diat pon saya so bat ka Delhi station nak benda khubor hakaktin hindi bat bot pat sa khubor hakaktin pareng. Kani kadai ko All India Radio Shillong.